So let me tell you a true story, ne? Believe it or not. So mina ngaziwa ngopelepele yabo. Originally from Usiphelele. So upelepele usuka kugogo wami. So kule indlu bengihlala nogogo wami. Before ngiyenza ibukeke kanje. Sihlala soyi-2 nomagogo sharp. Khuliswa esalukwazi mnandi yonke into iyasipana. Yabo. So mangiceda umatric. Ngizama ukukhuluma istory sokuthi yabo lento yezangoma nokuhamba izangoma orinyanga akuseka noma ubani la le. Yabo, and I think ifana nokukholwa. Lento le if you believe in something, it can be anything. Izokusipanela. Ngiyangithola. Sharp. So gogo wami ngikhulisa sisonto eRoma ekhaya. So ngizalele ngimkatholika kunjani sayi esontweni. That's another story for another day. So singamakatholika like asoyi-2 even eNewcastle usisika gogo wami sikhula vele singamakatholika. So mangiseNewcastle sonto eRoma ngisikhonzi. That's an altar server for abantu abasonto eRoma. They would know. So I was one of those. I was a staunch Catholic boy. So ngifundiswa isonto siyathandaza abo yethi Maria yonke lento, you name it, Stations of the Cross senza yonke. But ipoint lami ngizama ukutshela lona ukuthi indaba yokuya kuzangoma nezinyanga yabo ukukhuluma iqiniso angazi umehluko phakathi kwesangoma nezinyanga. Kimi ngibona ngathi kuyafana but ke umuntu angithi siyafunda. And manje ukhumbule akusithi sonke understand that I'm not here to criticize ukuba isangoma or ukuhamba inyanga or iflop ukuthi abanye bethu sihlala la iSoweto asizazi izinto yabo. Abantu abazazi izinto mhlawumbe umuntu obuye ekhaya mara sekanendlu la eGoli. You understand? Sharp. Fast forward the story. Mina ngifuna ukugeleza. Yabo? Sengiqedile umatric ugogo wami yangibuza ukuthi ufuna ukuba yini. Ngithi mina ngifuna ukwenza speech and drama because I'm a comedian right now. Kumanje I'm a radio presenter at Jozi FM yenza breakfast show. I'm an award-winning comedian. Sharp. So back then mangiceda umatric bengifuna ukwenza speech and drama, meaning into zoku-actor, into zoku-entertain. Gogo wami athi yini leyo. So I couldn't explain it at the time. So ngithi kuye ngifuna ukwenza lento so ngikhomba iTV. So iTV I think bekudlala iDays or iBold or The Beautiful or Days of Our Lives. Bayacabuzana la. Ugogo wami athi ungazongihlanyela wena. So ufuna ukuhamba ucabuza bonke abelungu lapha. Ngithi no man, ukuthi kwenzeka imistake kwavela laba abacabuzana but ngifuna into ene-TV. Oh. Singazwana nogogo wami. Ugogo wami fast forward athola iphepha le-classified. Kushuthi ugogo wami kuba umuntu ngathi uthambo zama la. Because uthi yena like wami kuyasetshenzwa. Akuhambe icabuzwa abelungu. Uzohamba uyothola ispan ufaka itayo uhambe e-office. Sharp. Ngihambe ngeValtech nale classified ayitholile. Mangifika vele hawo. Okay. Ngi-apply human resources. Angiyazi human resources but ngiyenze because ugogo wami ufuna kusetshenzwa hayi lento yoku-entertain. Mangiyenze HR ngithola ukuthi vele inento abayibiza i-quantitative techniques, stats in short. So sifana ne-maths but i-maths yase-tertiary and nginswembu ngaso yabo. Ngishaye fast forward ngigraduate ngithole lento ye-HR yabo. But before ngigraduate sengiyacala manje ama-agents angitshela ngendaba ukuthi ahamele ubona umuntu uyabona. And angizibelieve that ngizibheke in mind ngiphume ekhaya elihamba isonto yabo. Sharp. So istory engifuna ukutshela sona ngi-radio presenter manje eJozi FM yenza breakfast show, ngi-award-winning comedian. Bengi-HR should mangiphasa ku-HR eValtech ngigraduate ngicale ngisipane ama-call center. Uyazi ukuthi mawuceda isigela usipani lento ifundele immediately but through God yabo gogo wami angisize ngizama isipani ngize ngithola ubu-call center yabona. Ngithola ubu-call center mangingena e-call center yaseNedbank 100 Main Street eJozi ngaseGandhi Square. Sekungikhona ukubona isystem yakhona uku-applya manje phakathi esystemini. Angithi ngisipana la yabona contract basis but ngikwazi ukubona. So eventually ngilong apply into ye-HR ngiye-interview. Uke waya interview awuthi yami ungazifokole bakubuza ama-value chains. I-chain oyaziyo ile efakwa la necklace i-chain oyaziyo value chains. Ngiphume ku-interview ngazi vele ukuthi
sigcine sitholanga lesibani yabo ukuthi kwi-interview kukhuluma English obvious i-HR le bafuna umuntu ozoqhasha abantu umuntu ozodiscipline abantu you understand yonke into ye-HR mina ngazi i-HR nge-theory yaseval so ku-interview mangizongena kuphuma omunye uke waya ku-interview ubone umuntu ohleli naye ebhenjini ukuthi yilo ozosithola isibani ngokumbheka nje the way angakhona the way akhuluma ngakhona ukuthi yazi mina la ngizomosha isikhathi anyway uNkulunkulu emkhulu ngifonelwe nguthola umsebenzi ngize ngizibuza ukuthi yebani mina bengamelanga ngithole ngifilile vele because mabangibuza imibuzo benginganama answer lo muntu bekangi-interview bekuyo nokungiphendulela angibhalele phansi mina nje cha bengazi lama answer athi awekho well in pressure under pressure lezo zinto lezo anyway ipoint engizama ukulisho it's about Izangoma nezinyanga so mangilong busy ngisebenza HR ipassion yami entertainment yabo so sengiqala ngenza ama stand up comedy ngiyabhukwa ngisebenza nama gents ngiyatravel and ngilongi HR from HR ase Nedbank ngisuke ngibe HR ase West Bank eBS Nodi ngisuke ngibe HR ase Foshini Group isendaweni abathi Isando sengisina HR sengikuma ranks senginama company car namafoni kushuthi manje lalela i-life enengintwana the time mara mhlawumbe ifike intwana nginaboma 25 26 mara sengine company car sengihola ngconywana nyana uyabona kungcono wakho nowami ufana uyabona mina mangiyibona le mali ngithi yo mali engaka ngithanda uyabona so ngibhizi ngenzana nama stand up comedy like sengiyaqala ngiyaduma manje ku comedy ukuthi hey upelepele uyabona so kunzima manje ukwenza i-HR because i-HR ngifuna ngo8 ekseni kuze kushaye 4 or 5 ntambama i-comedy ngifuna ngo8 ebusuku mhlambe kuze kushaye 12:01 so sometimes kunzima nokuvuka ekseni uye ku-HR span so sengiqala ngithola ama warning because ngifuka late manje ngendaba ye-comedy this is a true story comedy ngiyayithanda Joe so it got me in trouble senginama first written warning and yimi HR yimi umuntu okumele anikeza abantu ama warning or our draft or whatever but atholwa yimi manje jigiri ngibhukwe eBotswana you understand ukuthi ngisuke eSouth Africa ngeBotswana ngiyabhukwe eBotswana ngiyaya la performa lapha abangithanda akukho lula manje ukubuya eBotswana immediately bese Spain angisakhona ukuSpain and manje ngigijima kubo final written warning ngiyavutha uyabona aim yami ukuthi indaba yezangoma hayi kube ne out yami etayazini ngoba manje ngathi uzongena enkingeni yabo because manje mangibuya the next day manager yami ithi wena sikwenzela i-hearing ngedate so mangiringa nama-gents ekasa ama-gents adangawara nelinye time yabo so kusa kulo baba uzodila ngawo ngiye kulo baba yabo ngeke ngimbize ngegama so ngiye kumdlalo ngiye kulo baba lo baba ngigaye enye into kushuthi lento leyo uyayicobisa yonke indawo enoboya uyayicobisa futhi bengakabi nanejebe bengisase nemastash nyana sase intwana nyana so la ma eyebrows ama eyelashes yonke indawo enoboya uyacobisa uyangiforstana bathi kuwe maye caring ungakhulumi ngene caring uthula uthi du ngoba uzomosha lo muntu ocobisile angithi ngena caring bathi good morning ngathi but pelepele how are you ngathi should ba discuss icase yami ngithule du ene bangibuza phela ku hearing kumele uzikhulumele bangibuza angikhulumi nix bathe waze wakhuluma uzomosha azange bangicoshe kanje bake bakucosha ungazikhulumelanga mfethu lokucobisela azinuki nalezi zinto zakhona zakabamdlalo se ngacoshwa ngicobisela so lengishoyo ukuthi ukuhamba Izangoma kusinoma ubani uthami yabo agcina lapho anyway ngizokutshela esinye istory awuthami ke yangisa komunye ubaba lo yake uwesi lo yangiphusisa amanzi agcwele igazi lenkukhu hey lento inabantu bayo and mhlambe kumele siyifunde kwabaye